Hello wagwana, welcome again. Nkuhaye ikaze ku Musanzu Media. Njye ndi secret nk'ibisanzwe. Banza kuri subscribe niba utarayikora, ukande like mbone ko unkurikira 5/5. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira hano hasi muri comment. Wanadukurikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu hano kuri YouTube no Musanzu Media. Dufite WhatsApp channel nayo no Musanzu Media. Waca handitse update cyangwa status bitewe n'ubwoko bwa telefone ukoresha, ukandikamo Musanzu Media bihita byikora. Wanadukurikira kandi kuri website naho ni Musanzu Media. Kora subscribe rero niba utari wayikora kugira ngo tujye tubasha kubana 5/5. Imibare ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi igaragaza ko kugeza mu Ukuboza 2024 u Rwanda rwari rufite amadeni angana na 78.7% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, avuye kuri 73.5% yari ariho mu mwaka wabanje. Inguzanyo yose igihugu gifite zingana na miliyari 14,781. Muri izo igice kinini ni inguzanyo zituruka hanze, ziganjemo iziciriritse zishobora kwishyurwa mu gihe kirekire kandi ku nyungu nto. Ubusanzwe inguzanyo ziciriritse nizo ibihugu bikunda gufata kuko ziba ziri ku nyungu nto cyane. Akenshi izi nguzanyo inyungu zazo ziba ziri hagati ya 0% ndetse na 1.5%. Ikindi cyiza cyazo ni uko igihugu kizifashe kiba gifite igihe kinini cyo kwishyura. Hari aho usanga zishobora kwishyurwa hagati y'imyaka 20 na 40. Ikindi ni uko iyo igihugu kizifashe gihabwa igihe gihagije cyo kwikusanya mbere yo gutangira kwishyura. Akenshi kuzishyura bitangira hagati y'imyaka 10 na 20. Ibyiza byazo ni uko ari inguzanyo zifatwa zigamije ibikorwa by'iterambere, urugero nk'imishinga y'ibikorwa remezo, ubuzima, uburezi, kurengera ibidukikije ndetse n'ibindi. Izi nguzanyo kandi zifasha igihugu kwigobotora imyenda iremereye iterwa n'inyungu iri hejuru, kuko zo zishyurwa mu nyungu nto ariko nta gihe kirekire. Zinafasha kandi ubukungu bw'igihugu kudahungabana ahubwo bugatera imbere byihuse. Imiterere y'inguzanyo u Rwanda rufite. Inguzanyo zituruka mu mahanga u Rwanda rufite zingana na miliyari 11,800 na miliyoni 846, bingana na 80.1% by'inguzanyo zose igihugu gifite. Muri zo igipimo kinini ni iziciriritse zingana na miliyari 10 na miliyoni 392. Muri izo iziciriritse zingana harimo izatanzwe na Banki y'Isi, Banki Nyafurika Itsura Amajyambere n'Ikigega cy'Isi cy'Ishoramari cy'imari, zibarirwa mu cyiciro cy'izitangwa binyuze mu bigo mpuzamahanga by'imari, zingana na miliyari 8 na miliyoni 885 by'amanyarwanda. Izindi zisigaye ni izatanzwe ku bufatanye bw'ibihugu, zingana na miliyari 1 na miliyoni 506. Inguzanyo z'ubucuruzi igihugu gifite zo ntiziri mu cyiciro cy'iziciriritse, zihariye ku 9.8% by'inguzanyo zose, aho zifite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 454 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu nguzanyo zo hanze igihugu gifite harimo n'izafashwe n'ibigo bikora ubucuruzi bishamikiye kuri leta nka Rwandair, aho kugeza ubu ifite umwenda wa miliyoni 66.8 z'amadolari, zirimo ubucuruzi bushamikiye kuri leta nka Rwandair, aho kugeza ubu ifite umwenda wa miliyoni 66.